Proseshon Iukharist shisnem ha Balang Katholik jong Jyllaniambah Shillong lepelong mynta kesngi pau tarik ngunai wing arajar arpusau ha Iingmane ba jong Maria Nongiarapki Khristan Laitumkhrah Shillong. Proseshon Iukharist jingpynpaw Jingngeit ha jingdon ringkat U Jisu ha Iukharist Bakhuid. Dan Kawei pat Jingmane Balang Katholik bakham krau banya Iukharist. Archbishop Jyllaniambah Shillong, Most Reverend Archbishop Victor Lyngdoh, Lolong Ukongsan hakini Mass Bakhuid, batru Jingmane Sakrament Bakhuid ban penkut Proseshon. Harengkat bat Archbishop Victor Lyngdoh, lesen ranru do Vicar General Archdiocese Phadar Richard Majaw, Phadar Bernard Laloo, Phadar Rangba Cathedral Parish, Lyngdoh jong Parish Repair, Rector, Major Superior, Provincial, Court jang Parish Council, Seng Rangba, Seng Longkami, Seng Samla, MLA, MDC, Deputy Commissioner jang East Khasi Hills, Officer jang Sorkar Meghalaya, Nong mikmat na babon Diocese jang North East India, bat wei pat benta jang India. Mass Bakhuid por minstamp, jing pariay Katiyan Ublay. Archbishop ulalong Klidu jong Jyllaniambah Shillong, keren shipang jing koridor bat jing terikam jong Iukharist Pyniatylli Balang Salonsar. Benta baar, Archbishop keren halor jing koridor jong Jingngeit bat Jingsbun bakumnu kini kilong Kawei. Archbishop pynpaw jing sngongu Jingsbun jong parabangen balanok senyang jing don kam jong Balang. Ulapin mauru bak handai pau snem menchwa hakini kesngi kata pau tarik unai wing kat kendai spa lai pusau lapin kentang bishop yau Bishop Stephen Ferrando bat yau Bishop Louis Mathias the Archbishop Ferdinand Perrier hakaju kejaka kata Calvary jong Cathedral of Mary Help of Christians Laitumkhrah. Ulapin mau jing wandap shispa snem jong jingpoi Father Constantine Vendrami missionary bakrau hari khasi jantia. Watla amla bantip Jingbun briu betikana Henry kat kum jing UI ladon de pau hajar ngut pat riungit bashimenta hagate Proseshon bat baduai ni jaka beper jong saudong saukun jong Cathedral Parish. Hakapor no paisngi, Archbishop ulapin bena snem Jubilee arhajar arpusan jong Balang ringkat pang pedeng Pilgrims of Hope. Bat lapin benaru snem jong Sakrament jong jingpynpaw. Hashwa pat riungit kenlit pa lagi jong Yinggesem lapin kut yakini kesngi da jinggerku kerdo da Archbishop Victor Lyngdoh. U Jisu tuai nagabanta Pyniatylli Balang Katholik. Ngintip ko para banyak Iaid percaya cang imata baro-baro ki kuai Pyniatylli Henry Kimma namatim dan yu play. Kali intinya cang iga state prepare ki kuai Pyniatylli Henry Kimma namatim dan yu play rem chauki. Kishnong prepare ki kuai Pyniatylli Kimma namatim dan yu play kecim chauki. Jingsbun ki kuai Pyniatylli kecil Kawei Laitumkhrah namatim dan yu play. Balai dai tang ho play badan Pyniatylli bashisha. Ladang ipai yau play hi play 9% upau pun baru bersih Bakhuid naitang ubai play nama Pyniatylli Balang Katholik changi gadon Pyniatylli Kawei sitluk percaya Gumong u Paulus Bakhuid sitish Ephesus sau Rio u Paulus Bakhuid on hawai Rio dan sibon di dekat met Pyniatylli dan sibon di dekat met hendai tang wei Rio gumjuru Balang Katholik changi sibon di dekat naitang Kawei Balang.